Sho fani imfundo lo abantu kade bengivimba la endleleni bengibuza bendoda sicela usichazele kabanzi ngale ndaba yesilimo ukuthi isilima kahle kahle umuntu onjani. So namhlanje sengize ngathola ithuba nami lokuthi ngihlale phansi ngichaze kabanzi ngendaba yesilimo ukuthi isilima umuntu onjani. Isilima umuntu omubi. Isilima umuntu okwazi ukuthola kanje ukwazi ukucaphuna amasimba akhe awadle. Isilima ke leso. Isilima kufana nalomuntu lo uthola umuntu usuka le ngakubo athi uphethwe unyawo afuna ukuzolashwa la ngithi kukhishwa izimali zethu kukhishwa imithi yethu yala ngithi lokho akukho right. Isilima ke leso.